Жерге уже 1 жыл 2 ай болып қалды бұл жерге иштегенге. Келгенден бері жақсы результаттардан отырмыз. Мен деген пантакрит ішкен, мумия кальцийді ішкен, чабрецті ішкен, тяньшанды іштен жақсы. Негізі өткенделе bir gelinde eshitib ko'rdim. Mendan ko'rsa 1 yosh kichik ekan. Men ne degan, sen mendan kichiksin deb aybay shunday talashib keldi da. Akasa mana amalazı деген chin ekan. Bu produksiya bal деген o'zi негізі o'zi эле darida. Mana buga cho'p char qo'shilgandan beri o'g'o tiri mana amalazı деген chin ekan. O'sha tanıgandan keyin meni degan jasad qoldi. Men nabrot ekan. Suyun kılat ki işi. Hani bize gelip ofisке tanışmadan keyin sırası getirgen menden çok çıkmadı. Anan keyin o mumyadan mumya kalsий, anan keyin mumya женщин жедим да. Uşu bu qanday desem kişine koy oturup kişine время ötkenden keyin anan действиясын bildim de mençe. Ağa çayın men деген мындай результат болгон жокко деп сезип атканда, анан кийин көрсө бул бара-бара барып тургандан кийин результат берет экен. Потому что мен бир похорон коруп калып музейден баягы ажерде чаң тополоң болуп аткан жерде отура албайсың, анан тиселеп мындай бутума баягы отурдум. Анан туруп атканда элдер баягы туруп атканда бутум, ии бутум деп араң туруп атса, мен спокойно туруп кеттим. Андан баргандан кийин тиги баягы Kur'an okuткан жерге барып маңдашып окуп отурсак, баягы тамак ичип кетип Kur'an окуп чыккандан кийин кайра эле баягы жанындагы киши туруп атканда ии бутум деп араң турушту, мен спокойно туруп кеттим. Анан могу силер, например, мурун карс деп баягы намаз окуганда делегенде карсылдап турчат, сен азыр болсо андай карсылдак, тарсылдак деген жок. Спокойно туруп басып кетем да. Жакшы, так что мореки мумия, особенно кальций. Мумия өзү эле дары экен да, кальций жок эле. Буга чейин дагы мындай канча результаттарды уктук, мындай неме чоң коллективтерден угуп атабыз. Кальций жок эле мумия ушундай дарычылыкка аябай немеси бар экен. Анан биякта деген уже мумия кальций менен кошулуп вообще нет слов уже. Жакшы. Всё.